UMLA ke 19 South Shillong constituency uba Sambor Shulai haka khanriu tarik unaitung Arhajar Arpusau habayakran bakilal pathai khubor ulayathu babaru anriu phomut ki MLA ki yo eka discretionary grant kabashi phaulak shisnem kani ka discretionary grant kalongi ki MLA bakin yo pan ajing yarap ikipat ba ki bamat ikijing e jinjar haka pang kashitom haka puli puthi haka yap ka im bat kum ta ter haka por bakipat ba kilet ban kendu yaki MLA haka nu kunu kapor MLA ke mla ban ngum ta haba kena long lai bron ru pungut ki MLA kumno ki MLA ki MLA menta jo ba khang ji hang mla banai kadang pisah kan guidelines long ba ka discretionary grant for the public nampak ipai ba mendai ba ka discretionary grant malai bolak boba sumborum te ba pla ba trangi ko nagi enjoy kadang banai upai ba guideline balai ka sekolah kami siapa menai kita jingci ag baca sopsi baduk masuk halagi jok si bron ru pungut ki MLA yo you cannot see that melawan aja pembentuk kata Arab. You cannot see that. You cannot misuse. Melawan kapal lain nggak bisa kapal lain mentah jongki duk cuk kipat jongki pat ba. Kalau kertok lah. Kembalong ke lockdown berokoi piapa nggak bisa. Kapal ong nama hak lockdown ke central government lagi South Park kuruduna kaya nggak bisa. Kalau mbak air si Arab kapal gadi kena atai air kanan. Inang aku mah katuka klam lockdown. Tuh kami tu kapisa berkait kamu nggak pop pipinya apa? Kapisa beri naik pai ba, payah saya ceplah lah jong. Kalau nggak pop, karena aku belum malah ayah hakim meli, kili teh jarap kumi ini jinjia susi, alam itu korupsi. Domdon sebut pihak beli cek yang teh mana bacim. Lalu domdon dawar cim itu bisa ada jing tok return. Ban going to utilize this like in my consortium. Lihat itu. Kamu lagi. Hukum kari tiga dostur kejongi pelatih bi, mut Habti Ukau, Habti Ido, Habti di sini, Islah Syai, Kuai Pati. Mo, babu CRC menapai Syai, Kibahi, kapal peli ada kakang jinglut. Ars pak enggak ketun hapla kan lihat mana. Do, so gunung kerja, yo gunung kamai gaya. Sagini kikon almut, sak kini jinglut keseduk ni ada. Ini Kuai Pati Ido, sini Islah Syai ni ada. Kane ingat diskusi di dalam. Tekan neru dap jenos pulang. Islam Tepio berharap untuk berlibat tempat isendok ipi ya bisa bagi dia kuai parti pendak bagi jam bukom tiki bomdei ki Kristen bagi non Kristen pat te pihak agi ki diharap bagi tiar puja gini tai bantir keding tang ki ba mo bagi batang bagi jingut ke babu te kadang bagi ai support te kapta magi porbo play school. Porbo play school kiba play kibala du no yo nung kamay yo gayi. Kuma to por kiba play kiwan chano. Ya por chatun kong ngajong angan kumukpa. Kikun arun play school. Ki tre genta na porbo play school duna lay hajar, duna saw hajar kataru bapi dia lumni duna sana hajar kuma to por kumno pi Kumno bini yang kita ayam, dia rap pakai di sekolah itu ikut. Tapi kita gini kiai kita gini bani Arab yang belum genuine. Nah, belum genuine gini yang ibu bani Arab yang ikut ngapol mau play school. Dan kita pang bersih nalor ke health card, dan pat extra ini saya ban. Kita kam senam habiat senam habiat wat senam mana kita pun nak dia tre, jinglut siap. Iba pang sudah mengiduna di by school by college iduna kayak adu ne tai iba pang kansar pang TV am tak belum kita tuk dulu keba ngaku buah kawe he aku sino dong aktif yang ngagi nur kita tang ki nur teman sana tang ki balong genuine sisa ge pa laki mai ni te kita ge ge jemut kan disrespect unfortunate incident bang ai gi jingjak ba puno aktif te perda poka form ya gitu ngilum dah kalau sekolah kita submit UC bagi dor gidar marka kashmu ni lagi seli submit siapa assembly secretariat lalu pun submit ke UC next bimio kat berpempat submit yang kata kepala jim sekolah ke UC berokait gambar pat biang apa assembly ken return tang berpilih apply biang kepada dia biang juar pesan bimio
until unless you submit the full UC. Satisfied, checked by the account branch pada Department of Assembly. Kalau okay, kila biang ke jing dia berokoi kasbu berokoi kasbu rapet. Kira macam tahu ini kira ghos kasbu nak boleh cica. Berokoi melap macam tahu kasbu cutai bangtu serai kasbu nur. Tiap pat sil macam kasbu. Dekat dia batit senduk nak tiar puja nak tiar dawai nak tiar injection nak tiar senam bar kau pembiang cini nak kau dia pembiang lo itu submit. Dala long satisfied dengan office dengan assembly then only dah apply jong orang arusan lah yo. Bak menurut penong try ba ini kiba ong kunta ko makali ni ko yung kamdon ko kata cingirap. Kita nak kimut bang thokไปตา Nong habang alaong bakadon nadu aratar pram lo beli nakalailang laki ucap salang nakasalang cepau pulang aduh mentah pulang but nadu sama aratar sangin yo ar pulang kacing yakun ga jonga banyak keren berpen kongo yo speaker yo honorable chief minister ba Thomas Songma ba Conrad Songma ba deputy chief minister ba Prostun wilayah so ya hap tumnop mentah kinong bakamdon kata ka diskusi gra ngaka ka sanctioning order kada yata ngaci su ngaci submit apa assembly you cannot see stand up himshim largi meli himshim yang kapisa tagi hab ada jing tho ba I'm not interested to utilize this grant of rupees 10 lakh sanctioned by the office of assembly ngan sai dengan I reason babaleng am tresi mun ngai 10 lakh berpun kam konsumsi gitu kan kata jing tho de bendon ban omba bumju ai ke government it's false and baseless Chipora mentanya. Thank you.